Туту уанна ремонт туһунан рубрикатын көрөгөт. Бүгүнгү выпуска диетас өттөн краскалаһын туһунан кепсиэхпит, туох сыһыларын оҥорбуппутун, ханнык сүрүн нималар бааларын, краскалаһын технологиятын, эйэка сиһилии кепсиэхпит. Ömünen kalıqınsa kraskaları bir bağı hemen körbüktüt. Bu bulanı kroişe kraskalar bağla. Bir bulanı manlık mas strukturatan göster kurdukına diyen talbıkpıt. Bina tekst yeni hayatı bit. Onu belirek ete talbıt kraskanan kalirovkalan berelleri bit. Покраска шлифовать тоген. Во-первых, бахки шлифовкалары хүрәҗир. Оны булла тоо шлифовкалары. Во-первых, шлифовкаларына расхода аяк булыр. То есть, он краска идет равномерно будет. Например, bu шлифовкаларны маска, шуди подготовкаларга бар равномерно хәтер, оны плюс махан саат рухи бат көчтән кадәр. Онтан булланы уструстамы да маскалар көрәләр. Например, bu неравномерный хаос. Где-то плотно хәтер, где-то он да бикорал bu шлифовкаларда хәддәргә более манды пигмент паты халан халар. Равномерная хох паты хәтер булыр. Плюс расходы чуть больше булыр. Вот. Она краскалар хәтер менә бастан грунтовкалар кепшәләр булды. Грунтовка, тоха грунтовка. Әме бастан туран грунтовкалар ден булганы кине җан бахпаки расходын ачтар дигәннәр. Онлuk подарок мне больше целым хорговоллан, во-первых, защита, да, массивитен, то есть защита от синевы, защита от плесени, грибка, он на плюс венка юр меню юр калабатин, юр скабатин. Обязательно где? Блин, маска. Юр кымырдага сондук манны кине. Манны он это без синева им было болан хан. Да. Манны гиндер битахсала. Вот как раз грунтовка та манны проблема, ну прям шутерер дип апин, конечно, но бутардар. Он сломать охотно бутардыр кине. Он еще бит кине грунтовка преимущество краска хэтүтен она масса тетер боллана цепке шебер. То есть были кине краска да. Равномерно дихатар было, он просто раз были что более когда на холсте краска хэтэ. Например, бахтекор сюттера было, да биш уши сплан калады. А эти большинство из-за того, что грунтовка тахох. Сеп. Так, она была нанесение тер грунтовкалаты сутка году кетә. Да, сутка году кетә маны да краскалан хагылы. Аны краскалыгы улланы тут мантан токтан хагылы. Кистешканан булды, скорее всего. Кистешка шөй дете жетти. Кистешканан булланы. Onu kurduk da. Ondan paydi yaptık, no lele hoş. Toyda hepli jeni краскалык буллакны эбәһәт бидди буругунан атугла да угла краскалык. Советуем красить лучше хөрин хоска. Какие хелик, либо где-то от плюс 5 до 20 инчей приемлемо. Только на хайте краска тахна, опять же краска тахна кугалая. Там я по-российскому. Фасад обязательно в 2 слоя. 2 слоя. Она тоже колеровка вот видите. Кине бесцветная, она защита от ультрафиолета денег была. Бесцветная только теоретически, но он только не имеет со временем махам сахара. Он там были колеровкалар жүгүнөн беддахи кине за счет этого ультрафиолета тейтер. Бу бамбук бене бу хыжырда. Манны курдук өңнө курдук. Два одинаковых материала, оба кинотекс универсал дендер. Жүгүнөрөн наное полотно икен 2 слоя тулду. Только крот бу более сахарка, бу более катафа хос. Берге бире хибе только барда синева болмас. Более все эти передачалар. Кем атнатын болгон таксабде. Да, в каком количестве кутуларах кинетически уже вот на ладер было формально. Например, когда на плахар кетегер, атын жүхін тақсайден кутулны хаппытна. Сеп, онда манны кылан букуян келияпта.
Оны бүтәһәр бу каланманлык архивка каллара бут. Акытын канык материал букытын канык жүгүнү букытын очону, например, будущем умнан кәстәк кытына либо надо булган кәлен фамилията та. Какого числа поступали, очону бартын булган кәдән бери. Так, Дере. Этап номер 1. Грунт антисептик для дерева. Грунтовканы да, красканы да кеһе сөрүнгө кайыктага биткен, сотуктага биткен. Ипитиге ласка күнотуга реген хыжан өдөле бохтакканы. Мындык барта төрүн хоска будан шөйдүк маска хыстар. Дилдере бит. Так, до дени устаргымытым. Бу краскаланын инненен. Антукам уже күн киренерер болан караңа байтып көстөрөбүт. Курдук. Бүгүн бартын грунтовка. 1 сутка грунтовка хатар, онна хассын краскаланар. Эми койтан калдым, до деңе бу уже күлүк эме түйөн калды. Да болдур, маны курдук. Ondan kendim baran ustuğum bilgin. Bu behe уже грунтовкаламыда. Сутка асты. Көрәгәт бу. Маннык барытын bir тугунан бирди маханан бар батакка. Этене курдук развод калан калыр. Буунну токтон калбыт эме бука. Эм биллер эметти. Эренере стас. Ага. Эми кие болла, көмүт киренерер. Тахажа хөрүкәбетин кеннеттен краскалы хиджар. Kurduk göster. Manı bollağına sübeliyikpin bağırabın. Bu tartsı denerdiğin üçalı. Yine şöydük abrapotkalı xana david bastan. Bartın şlifovkalan. Manı şlifovkalan baran kraskala takka. Budan akkuratnaydık. Göstüyen hebebit kolabura bu yühentüte bu kraskalamakka turallar. Боллагана шөйдік шлифовкалатыққа әме гладкай үшөй көстүйләк болар. Оны өсі бір етекпін бағарабын. Бұл түтін, отын бұл опсенің жені мағы шлифовкалабаққа харазы үрдітінен грунтовкалан баран краскаламыды. Олейін бұл күрдік. Оны шөйдік білі қаябаққа үрдітінен оннытынан дел күрдік. Негінен бұл наха аккуратная хоқтек қойып, онны бұл қанапақы пақыля тоқтары, бұл маннық қолы бір бартын ұлан барын краскалыр ордық. Бұл бұла бейі краскалатшы бұт ұттан айыққа дейбіті. Енен атты қайдақ күн ұқпыны краскалыр кейбейді бұхарыр бұла дей. Краскалырығар бақығы деймін тоқты дейін хаңар бақпын. Ол күнан баран әйге краскалыр болы қатына учеттарын барды. Маны бартын шлифовкалан, аккуратно бу маннык бартын стыктарын уган, чөйді краскалатыққа. Качественный покраска болар. Олды болдар, бу маннык көрөгөт бу краска сытыта.
чөй байтык аккуратно сыппыт. Слоя гені чөй байтык көстер. Мас туга мас структура табарта чөй байтык биллер. Аккуратный. Просто бу де хана пахыта аккуратный хоғыз. Этни чөйдік семен берем баран краскаламыта бите болдар. Онна шлифовкаламыта бите болдар. Үсі шөй болуды болады. Онна болағана бу солнечная сторона дем боларса. Это будет түте бейха хамай күн көрері түте бу ойоғас болар. Олейін маға дәлбі куран, қатан, бу манды күрдік қайда барыталабыд. Маны болағынан жегенен маннык разы тутам баран обработкаланан, грунтовкаланан, краскаламыты бите болдар. Маннык үске бағар қайта барыталы оқтыры бите болу. Бұл солнечная сторона болады. Оны бұл үйәт өтемеші бәді аккуратны краскаламыд. Бүгін бұл тұғын ситеректәқ мағаннан краскалат. Оны ағататтын ұлған бәтензем оқ. Бұл ген қолы бұра. Маны бұған кәбе қанады те. Оныттан маны краскаланна деді. Так, оны тағамай бұл жекенді те. Үйәт түтейін бар тұжы біппіті краскаланан. Чөй байтык аккуратнай болбут. Көстерін күрдік бұл үйәт түте слой. Саңа стасик хоппута красканан. Бұланан бұқа краска пультунан жабылабыт. Эги холобра бастан красканы ылан бараңыт. Маска хайтақ сытарын. Көстерін сотан көрір бұлақатына маны көстібет ерге қанныран радеки мұнныққа еген хотан көрі оқ күтінсеп. Отчағынан біле ары итуақ болуға. Бұланан наға бартын әлбәқ пағайны ылан ұған кәбіс бітчі бұға. Ол ем бұғанның неғайданан қалбытшы. Аны хатан краска пульт ылбат краска тәбіт. Ол ем маны бүгін бартын шлифовкалан баран, хаңаттан краскалық тақпыд. Тул центрға кәлі бейт. Шлифовальный машинка. Арендаға қайдықпыд. Так, ұйытты бұд. Шлиф машинка маннык ручной бары бит. Маннык төгүрүк. Онна бу курдук. Аны манныгылар болдут. Бубудан тохтетлерчи. Онна расходной материалами бары бит. Бу маннык төгүрүк кейне бу жаллар. Тохтемалары диската. Би була манныгылар бут ленточная. Бу агмоннах тен, оны систях тен бары. Мороженое ведле да зур. Мороженое? Нет. Любой инструмент ватан легко хэп. Вот аренда. Ехала бұра 2-3 сыл тұрдағынан қаяндағыны шлифовкаланықтағы бит. Олата үстен үйеге сыл, 2-тен даже үйеге сыл тұрдағынан масса харар, қарарар, тұтарар, уаққа хенілер, олеген оны қаяндағыны білем ағы шлифовкалан көннөрін, себехей мас тұғын біле краска шөйдік, равномерно хытарын күрдік оңыруқтақ әбіттер.
Бастыкы харды, хамай бастыкы тугугыныктаган махы абраб шөйдүк белемнехтага бикин. Хамай бу краска хайдах сытара, хайдах өр тухалыра, ылара барта бу махы белемнектен тутулуктага бит. Оны махы бастан шлифовкалыгын. Оны бу шлифовкатыгар боллагына тохтене бит биле. Инструментын талар эме хүрдэ харайдага бит бихи арендага бастан ким дени бу? Кемере дени сөйтөп. Та шлифовальный. Короче, шлифовальный маннык курдугу буппут ол эрейдах пайта хатаныл батага зернистага сүстенете дискатын кене оны хатаныл батага олхин баран уларыттар буппут төгөрүгү баран шлифовальный машинка буппут оны зернистага тёрдон денете улахан зернистестен ол онан каяппут эме шөйдүк батага олхин бу шлиф машинканаларга шлифовкага эме шөйдү болгомто урухана дебит шлифовка иккиден оғылдықтақ, бастықыда бұла грубай шлифовка барар, онтан кыра зернистағынан сүйсүрбеләқ ең дисканан маны гладка yoңоран беремін. Отчағынан білі бартын ылан берер, бұл мұнлықтары ең бартын шөйдік маннык ылар ден. Ата бігені олағынан ағыр борыстой. Опсай дебіт бартын тұғын шлифовкаламатаға, әмік кәпсир болаққа, өтетінен разы бұлырын тұттақ бітте дебітін. Краскалахан инненен 2 қарды, бастығы қарды шлифовка, 2 қарды тоқтенебет грунтовка. Бәхе грунтовка лабыта бука, бу 1 сутка турда. Үз этап олата. Үз қарды бұтығыр уже краскаға, покрасочные работы. Онно әме инструментын таларға олабра беге. Бу бұрыстой хоғыз тұғынан қаяты әп, для дерева де. Бұрыстой жығырылақ. Кеме ақы ғонда. Буғыланын тоқ кәтите маннык сүйістен кірі болу хоқтаға бет. Тоғы жеті қамасқа бұл маннык үшөйдік сыстарғына. Онна қалың хоғыз болу хоқтақ. Бұғыланын ары чарас өбітсек. Маннағар ары кірді қалың үшігей дейлер. Онна маннык кытағына хоғыз. Ота бұл дағыны үшігей. Бұл үме үшөбәді краскалыр. Главное бұланын бұл натуральный, оны искусственный, смешанный кистелях боллағынан үшөйдік соқыр дейлер бет. Вот, она кисте шугай краска пультынан ең бастан боровала подманын айдынан қалбыта, но шугай туарманнык профессиональный краска пульт жегенен шуйдык ыхар быгылагынан баран туга расхода элбек болар бит. Онтан кистенен онна маннык шуйдык обработкаламыт истенага, грунтовкаламыт истенага краскан расхода олох кыра болар ден. 9 сыл турон багарар боллахатынан бу маннык бартын брабыланалары, немалары сөпкө туханан, сүбени ылынан, шөйдік оңырдықытынан өр тұруға краскағыт. Үтіе күнінен әбет болан әрер. Бұл боллағына жебет тас көстүйді бұл күн үйе тұрдағынан ден ұста тағыстым. Бартын төгірітші ұстуым. Бұл маннан бүгінгі берейбетін түміктүйбіт. Тоғалақ тиғанабыт боллақытынан лайкта баттан, ұйытылақ боллақытынан комментарийға ұйытың. Онна анығысқы берейге көрсеққа дері.